Umsakazo iVoice of Hope FM ngalokukhethekile ukwetfulela umdlalo wemoya welusuku lwaKhisimusi lonesihloko lesithi sitalelwe umsindzisi utfokotele. Yene bakithi mihlolo le ngivelelwa yini mara ngidawuthini kuJoseph ngiyadiva mani ukuthi angisi right bengitshela ukuthi eclinic bathi angitshela lokuhlukile ngikhulelwe 3 months ipho ngadiboni hayi le yangithembi angeke live litawuthini yena Joseph ngiyombukelwa ngibani umfundisi ke mina naye phela simisiwe kuthi siyawushada nase nginamtshela ukuthi ngikhulele litawuthatha njani. Yena bakithi uNkulunkulu wami ungisithe Nkosi yami kungabe kuliqiniso lokule nguva ngethi indlebe tami. Mfana kethu kwade kwaba infokodo lamhla kuphinze ngihlangane nawe. Ingabe nivuka njani? Hayi sivukile babe njani nini? Siyaphila ngikhanza sengathi bewukhuluma wedwa. Yini ngabe konke kuhamba kahle? Ngiyahlabela baba impilo right kakhulu bengihlabela. Hey kodwa uyathanza ukuthumisa ngeliphimbo lakho lele mnanzi asome. Kahle ungibuke. Yini ngathi kukhona lekungahambi kahle umtimba wakho ushintshile kanti nawe nasebusweni nje ubukeka umunyu. Hey Nkosi yami baba nembalo yangathi. Ngiyacabanga khona lekumele ngikutshele kona baba. Kahle phela ngiyacala kubona wena uthili dadi Nyembeti yini leseyikhalisa engabe khona yini sehlakalo lesibhlungu lesikwehlekele. Babe ngithi inyanga letintsathu ngawabona emalanga ami sengibuya nasemtholampilo baqinisekisile ukuthi ngikhulelwe. Hayi Thandwa sami mhlawumbe uhlusha injabulo nje ukuthi sekusonzele emalanga emshado wethu. Cha akusinjalo baba. Mhlawumbe bewuphupha. Angiphuphi babe ngikhulelwe ngiqinisile. Awuthi ngibona hawu nangempela Godfa Maria ungayenda njani info lenje ngikwethembe kangaka? Babe nami ngimangela ngenti lutho ngiyakwethembisa ngaphingi angathini kutendekele nje kunamdibone senginje. Cha akukwati kutendekela utibone sewunje. Joseph babe ngithembekile kuwe njengoba ngathembisa angeke ngilingeke ngihambe ngiyowenda lokungasikahle. Ngithembekile babe ngicela ungithemba ngikwadi nami lokho ngithibone senginje. Ngicela ukuthi ke mhlawumbe ngithi kuphutfumela ngale ethempelini ngithi awuphinze ngibuye sikhulume ngikhamba wesikhathi kwanyalo lenzaba angitholisisi kahle. But ngicela ungangilahli Joseph wami ngiqinisile baba ngicela ungangishina lesimo lesi ngingedwa ngiyacela baba ungangilahli. Yesimakazi lenzaba lengiva ngaMaria engabe iliciniso yini? Hayi cha kodwa Maria kungenteka yini ukuthi uphingile Nkosi? Hayi soda ngixolela ngingede akwadi ukuthwala nalihlazo lelinjena satiwa njengebantfu labasha labethembekile ebandleni nasemangweni kodwa kulena noma sekuthiwani cha ngeke Nkosi ngiyehluleka kuchubeka naye. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mbathenge ngidle mathamba engconfo kodwa lenzaba
cha yangehlula angiva kahle kuthi nangempela kungendeka yini info lenje umuntu akhulelwe angahlangananga nenvodza Maria kodwa Maria ungendani Joseph ungesabi ukumthatha Maria ngakho ngobe ukhulelwe moya longcwele uyawudala invodzana libito lakhe kuyoba nguJesu loyosindisa abantu etoleni labo makube njalo From your lips he drew the hallelujah. Nkulunkulu wami ngiyaphendvuka kulesinqumo bese ngisithethe bengingadi ukuthi konke lokho kungelihlelo lakho ngiyaxolisa baba nangempela kusasa ekseni ngeluvivi nginikela khona ngiyoxolisana na Maria sibuyisane silungise lendzaba sichubeke kahle konke Nkosi sesithembele kuwe Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. Lalelani sive sonke. Bonke abantu ababuyele emaveni abo lapho bayeubalwa khona. Sekusikhathi sekubala abantu. Lalelani sive sonke. Bonke abantu ababuyele emaveni abo lapho bayeubalwa khona. Sesikhathi sekubala abantu emaveni ngokwahlukahlukana kwawo. Asambeni bekunene, asihlabe siyilawule. Yebonini yemngani wami Nkosi yami nje bese uvile Sayini mngani buya nato. lemhlabeni Sekwende njani? Phela sikuthola ngawe. asihlale endlini uva ngami Buya nato. Buya nato. ngiyakutshela Maria unje mcucuma wesisu yebonini Holi. ngisho lona ngiyalele lona losibukela phansi Nkosi yami. dika Kuyenteka lokho. yewena Kuyenteka. kwendekile Hayi ungakhuluma kakhulu phela. Lapha bayeda. Sekwendeka. Hawu sisumaku. inyanza leyo Umhlolo ngaka. Hawu bathi bayakholwa. Bathi bayakholwa yesesi. Hayi phela mina angisilokhuluma tindzaba yesesi. Ngidiva ngawe. Yesesi. Sebakangile. ngisho umcucuma wesisu sisi yenine lo mhlaba lona Lo mfana sayini Nkosi. lo mhlaba Naba sesi. Naba sebandlula phela. Hayi bataze bacaba ukuthi sikhuluma. Phela kuyobalwa abantu. ungivile ngalolu balo Nkosi yami Siyakhona. sakele khona mngani wami Bantu siyakhona bami sanibonani Nkosi yami siyacabanga ukuthi nani niyale kubalweni nathi siyakhona. Sanva sami mfana kethu hey ngitiva nginemahloni buka labo make bakhombetelana ngathi mara anginandzaba kepha lengikwatiwe nje ukuthi ngithwele iligolide lengithwele la kuthi bani bathini ngami angisenandzaba inkosi yona iyadi ukuthi ngiphathiseni ungakhathateki vele wena mfana kethu bantu bayohlala bakhuluma kodwa indzaba lemcoka ngileke ukuthi phela hawu sisonzele nekuyofika ekhaya eBethlehem njengobeke siyakulo lolu balo lebantu kepha singashadeli kakhulu sithandwa sami yangitiva kahle mani ngithi uyakhumbula ukuthi emalanga mseka sonzeni ngaze ngibelekele endleleni ncese phela mfana kethu asincengancenge Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby simo sesicala kushuba ke manje nangu Maria isikhathi sakhe sekungena endlini sesonzele sengihambe kutonke tindzawo edibhedlela kuthiwa kugcwele ngenda njani awuthi nginikele kuleya guest house licolo tsatsothi ngicela lincetfo ngihambisana nemngami lapha sidinga indzawo yekufihla inhloko kugcwele baba kugcwele
Hawu nebakithi umngami usesimele sibucayi. Kugcwele ngithi kugcwele. Nkosi yami, kodwa ngende njani? Lucolo mnakethu. Besidinga lisito lapha sifuna i-guest house lenye la indzawo la singabe khona inhloko njengoba kunana umngami usesimele sibucayi. Awu, sorry baba, you are fully booked. Nkosi yami. Awuthi nginikele lapha ekhaya guest house sengathi ngicela lincedo. Sanibonani khazi bengicela lincedo. Yebo bhuti ninjani? Hawu Nkosi yami nawe uyabona nje ukuthi kunjani kumatima mntwana kethu besicela nje indzawo yokufihla inhloko umngami usesimele sibucayi ekulinzele ukuthi angene endlini nje ngekudzala. Hawu Nkosi yami yathi ngivelana kanye nani kugcwele baba Nkosi yami sinze itinyawo kugcwele impela. Hawu Nkosi yami hawu nebakithi uNkulunkulu ngende njani awuthi ngedama nginikele lapha endalo. Awu uNkulunkulu wami. Sengiyavela nje ngikhona lapha ngikhombele ingoma khona la kunaleli khaya sebada ngicole. Asincengancenge mfana kethu. Asambe baba bela kusalungu nebakithi. Enengangathi soyasonzela. Asishakshakele Joseph wami. Asishakele baba. Mary, did you know that your baby boy Oh. Jamlot. Jamlot. Hey. Vimba ngalapho, vimba. Vimba leto timbuti. Vimba. Hawu. Hayibe. Kanokukhathala sekukhona kwangathi singahlala phansi nje. Sithonse moya phela. Semane sinathe mandi. Ya, ngicabanga ukuthi asonzeleni sihlaleni phansi. Sitawudla nokudla, hayi lidze lilanga, lidze mbamba. Hawu madoda, aseningibukiseni. Naye inganyedi lengakavami. Hawu, nami ngiyayibona le yankanyeti. Ishoni. Shathi kukhona lokhona. Hayi. Kukhona nangempela. Yibukeni. Ave yinhle. Lalelani. Hawu, ingelosi. Nidalelwe umsindisi eBethlehem laseJudiya. Utawumele niye khona, niyomamukela. Hawu, tindzaba letimnanzi nakangaka. Kwaze kwaba mnanzi. Avele siphutfume. Mina vele sengawuphatha igolide. Wena utawuphathani? Mina ndawuphatha emakha. Wena ke? Hayi, avele nje sithatheni tikhwama tethu sihambeni siyobona umsindisi. Asinikeleni khona. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mlaleli siyabonga ngekusipha indlebe asethembe uthokotele umdlalo wemoya lonesihloko lesithi sidalelwe umsinzisi lebe ulungiselelwe ngalokukhethekile lusuku lwaKhisimusi kanti
badlali bekungulaba Maria Simangele Mgwenya eMsholozi, Josepha Prince Letswele eKomani, Ingilozi Sara Zulu eMsholozi, Mamgobhozi Thembi Mathebula eBarberton, Tati Nebelusi Mandla Sithole eMgobodzi, umbhali nguThembi Mathebula eTinkinobheni, Mandla Sithole abambisene na Heavenly Prince Tswelesi, bahleli nguMake Mathe abambisene na Welcome Ngozi. Bese kuthi nangabe uyathanza kuthi lo mdlalo uchubeke kanye naleminye imibono leonayo, sibhalele i-email vohfmradio@gmail.com, vohfmradio@gmail.com. Nibe na Christmas lomnanzi.